Pea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manila indike bi tataro na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikovana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ninga ikani doito na bundi ng dalos sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kaya na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavito sa iba bito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima maniono kinavito ene kawni bugululu we kemadawe California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu wei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode and Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Sengan din ni Kararawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatu na bingarabi o ya ketu na kendito kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dre na no tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa Sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanono to stoa kinanomu mati ni katumba. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wdaki na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesate wikontiko. Mebakani senguso tini kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 512 sesi kobo na nono to website www.sfhetbfree.org. En een woning nou na leven in onder so en da sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talutaka bosing iluta sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na we matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tapioca kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se on wale sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e raw talaga ni rito dilibata kani na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California.